ulica će biti rađena etapno. U prvom delu ćemo raditi deo Vojvode Stepe od ulice Ljube Vučkovića do Save Maškovića. To će se raditi od 17. jula do 10. oktobra, a zatim od Ljube Vučkovića do Mišićke od 27. jula do 19. novembra. Pored toga, tokom ove godine bit će uređena rekonstrukcija autokomande, znači samog kružnog toka, i za nas je bilo veoma važno, s obzirom da će radovi trajati godinu dana i s obzirom da je ovo velika ulica, znači velika gradska arterija, danas smo zakazali sastanak sa predsjednicima Skupština stanara i svih zgrada koji su u okolini ulice Vojvode Stepe, kao i sa pojedinim građanima koji su izrazili želju da razgovaramo, gde smo za njih pripremili jedan letak koji je inače prvi put urađen na ovaj način u Skupštini grada, da imaju apsolutno sve informacije o tome šta će se dešavati tokom rekonstrukcije ulice, u smislu kada će se dešavati radovi, šta će se, u kojim fazama će se raditi koji deo ulice. I ono što je takođe važno, na ovom letku stoji jedan telefon koji smo otvorili u Skupštini grada, da će oni moći da komuniciraju sa Skupštinom grada za sve probleme koji se eventualno budu pojavili tokom rekonstrukcije. Investicija je negde oko 19 miliona evra, kredit za to je uzet još pre 2 godine, kredit je obezbedio EBRD, mi smo taj kredit povukli i kao što sami znate, sredstva su obezbeđena i u tim fazama kako se budu završavali radovi bit će isplaćeni rekonstrukcije. Da vam kažem, s obzirom da je Voždovac u proteklom periodu nekih 10 godina bio zapostavljen od strane gradske vlasti, mi kao što smo i obećali u predizbornoj kampanji da ćemo se odgovorno odnositi prema svim projektima koji se treba da se rade na teritoriji gradske opštine Voždovac. To je jedan od projekata rekonstrukcija ulice Vojvode Stepe. Ona će krenuti, kao što znate, subota na nedelju, a mi smo danas pozvali sve predsjednike Skupština stanara sa 4 mesne zajednice koje je obuhvata ta ulica, da bi na neki način na vreme upozorili, na vreme im objasnili koji će radovi da se obavljaju i da na neki način neposredno razgovoru sa direktorima preduzeća koji će izvoditi te radove mogu da postave svoja pitanja i da neke nedoumice koje imaju odmah na licu mesta možemo da rešimo. Mi smo ovu praksu imali i protekli 6-7 meseci gde smo na drugim teritorijama gradske opštine Voždovac izvodili neke radove, pozivali smo predsjednike Skupštine stanara i pozivali smo direktori takođe javnih preduzeća koji su u neposrednom kontaktu rešavali problema na koji su mogli da se reše.